iFM News. Lotto results. Idol Shanti Kamet. Maganda bigat idol winner. Dito yan, iti PCSO Lotto result. Iti rabii, March 18, 2025, 9 p.m. draw. Para iti Ultra Lotto, 658. Winning combinations are 21, 52, 23, 11, 10, and 5. With a jackpot prize of 165,890,270.80. Awan na nga ba? Better luck next time. Para iti Super Lotto 649 winning combinations. Number 13, number 10, number 2, number 40, number 29, and number 38. Jackpot prize of 32,428,638 pesos and 40 centavos. Awan nagasat nga na nga ba? Para met iti Lotto 642, winning combinations are 19, 2, 21, 13, 16, and 22 with a jackpot prize of 100,890,109.20. Awan na nga ba? Better luck next time, mga idol. Ken para mediti PCSO STL March 18, 2025. First draw 14-16. Second draw 2-6. Ken last draw dirabi 3-8. Congratulations! Kadigiti na nga ba? Deta nga ro diti PCSO Lotto result tayo, March 18, 9 p.m. draw. Ken PCSO STL. Siya ni Idol Shanti Papi Tata Carmen. Maganda. Maraming salamat.